Amakuru mashya yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, TikTok, Facebook, Twitter agaragaza ko RGB yaba igiye kujya ica amafaranga abaturage basengeye mu ngo bagacibwa amafaranga miliyoni 2, noneho n'uwabahaye karibu agacibwa amafaranga miliyoni, cyangwa se bose bagateranya akagera kuri miliyoni 3. Ese koko ayo makuru niyo? Ayo makuru siyo kuko ni ibihuha. Mu itangazo ryasohowe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagaragaje ko abantu bose bari kumva ayo makuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga YouTube, TikTok n'ahandi avuga ko hari amabwiriza RGB yatanze ajyanye no gusengera mu ngo ari ibinyoma, bityo turabasaba kutabiha agaciro. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter riragira riti kubeshyuza. RGB iramenyesha abantu bose ko amakuru arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga YouTube, TikTok n'ahandi avuga ko hari amabwiriza RGB yatanze ajyanye no gusengera mu ngo ari ibinyoma, bityo turabasaba kutabiha agaciro. Aya ni amakuru koko yari yakiranwe agahinda n'abaturage bavuga ngo ibyo RGB noneho iri gukora byo ntagatangaza, ariko bigaragara ko ari abantu bagiye bahimba imitwe bagamije indonke cyangwa se bagamije kubeshya rubanda. Ibi byose babikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko izi mbuga nkoranyambaga utazitondeye ibitangazwaho rimwe na rimwe hari igihe bikubera umuzigo cyangwa se bikabakubana ikibazo ukaba wasamira hejuru amakuru atariyo. Ariko rero muri iri tangazo ryasohowe na RGB ni ukugaragaza ko ari ibinyoma. Gusa twibukiranye ko amasengesho yo mu ngo n'ahandi hose hatemerewe gusengerwa atemewe, bityo abafashwe bahanishwa icyo amategeko yateganije. Rero mukomeze mudukurikire kuri Rwanda On Heart ku makuru agezweho. Murakoze. Imana duhora turisingiza.